enye nipa bia na osunsumo or say how God anointed Jesus of Nazareth with Holy Ghost with power. One yama mi no kan yo. Holy Spirit and power. Nkunkuni to me. Okay. Azuka kita honhom, osan kita to me. Na ade ba ko Azuka, ono no ye ne say one. Azuka enipa bia de bia no sunsun no oye sunsun na pede ma no. Okay. Who say nche na Azuka ko bo afode di na echi bo afode. Ni nyina Bible mu. By Ghana for sofo ayo madwene say omude omu hu se obi di na ntwa bo afode kura da ma nyame da. Woni pe bi wo sunsun ne ba no so a na honam sesa. Okay. It's a to be Azuka ne to me fu. Na to na so na ni ma sanity or the sunsun na namti no ni sunsun no pe e na twa so ye. Okay. It's Isaiah awoye D4 ni sunsun ne sane ba na so no. Sunsun se bo naked. E no bo naked. Abusia for me ma obibia akwaba stronko ede eba too much GHS so na said de mo amuni modi ya na modi asem ensem dodo na e na ekoso ede efa eya asofo binom eho eno behu na asofo no edin a wom de beba abeto abontin enti no na afe enam so amati memufo binom hu ne se oh we die wono wo free nyame we wo yese asofo ye ta ka wom ho ensem dodo na no ubekom na chese wom krampo no enya de se womo aho asofo nkrampo no chese womo ho nsem ehia womo mechira na chese womo a womo mpo mo ho nsem mo nkan krofo ho nsem no womo mom na ya na ye de womo ensem ebebeto abonten eka womo ene ye ene ebiem nso no womo anamontu a womo etum na ebusiafo ene de ye ba ya na chese aba bepie mo ewo eye the great King Azuka na kache ye papa wono ankasa ni fie ene ya badodo na anim ne se amansan bofo edin na wo yusu no ebinum so ni se eye Ogya Nyame se ni din a Nyame ede amano a wodi operating eye the great Azuka. If you believe say yes na ye ba ya na eye na Apostle Ebenezer Gospel enchen na chese ne ya ba ye ne no eba ba twetwe eye enkomo esan se dodo na e kan sem ede efa no hom ese eye edin a se wodi ato ne ho eso no eye edin bi a chese wo mo dwen ho a wo mo ente eye ase na wodi sunsun bi na eye adwuma na ne saye emo ne se sofo panyi bi ho ensem eba aya na ne nkwada na susu se anase wo mo hye na se no susu se wo mo enim sofo panyi nto betime biebie ensem eso ede amante abusia yense eye bre no ma mentwa me ho embra na eba ye ne eye papa atwetwe enkomo yo na abusia Nyame ensha so wonya ebre etwen ye yembo eye shoe na chese yenko ye papa Ebenezer Goso eho na chese ne no etwetwen komo Apostle me makwaba mama meje so bibi abokodi radio dom Azuka dom tineti ase onso so wabodi no na chese say yes ai what do Azuka ka say ai okay yo na said de eye ensem ete o papa say dodo na nim no na edin a wodi aba abonti se Nyame esi wonyusu eye the great Azuka ebinom eka eye ne ho ensem eden na wobetimi aka de afa wo papa oba Nyame yonhiro mi chia ahwefo a omohwe too much media GH Nyame yonhiro bia na Azuka movement fans ni na Nyame yonhiro bia na bebia me pa Azuka ho bia Nyame de wonhiro no ni nipa nye bi da na Nyame nam no so eye wo oman Ghana mo na obisa question mi se dinti na enkrofo ye de ekasafa edin na eda no so Nyankopon edi amon no oba wiase na ye won Ghana na ye wo mu no Ghana se want to tell you my the one we need ya o enipa na wo Ghana no e ma oni so de hunu asai if you say nipa wo Ghana omunim okay ne omunim ore Ghana Kristo sum na yeso na kwakwa say wonku asum Kristo sum na yeso enko asum Kristo sum sesen oba ye ka the world the most 20 Christian world nations e wo asasi so Ghana nkan bi amanya omun sum Nyame ye nim Nyame no ye 20 Ghana nkan by Ghana fi so mun nim Nyame so mo sori Nyame mo bo mo nim hwe ni aka mo na mo de na mo ni dede ni tobe no mo ye no enti se Onyankopon eda ne tumi edi da ne bibia de kire obi a anye ni nua ye ne ba
anye ni kunu anye ni bibi ntino na wafi ase kasetia sa na wo man Ghana so ba yini nua de obebaake ba anye ni nua nti obetwa agu anye ne yemo ba obetwa agu anye ne twetwero mo otwa danfo nti obetwa agu Azuka eden then ya Azuka abofo do se na nipa omuhwa ye no so omuni mobudin wo si wo ye Kristo ni o bi o Bible ni mu hwehwe abofo do o Bible ni mu wo wi ato Bible search abofo how many angels gogo ni be yidi ama ba gogo ni yidi ma wi asunsun mu nso angels do se na wo behind the gogo what was here wonyankopon na mitim poedi sebi ankire agimifo ba woda ni tim poedi ekire nyansafo wonyankopon enyi ni ho adi sebi ankire agimifo ba wonyankopon yi ni ho adi ekire nimdifo ne nyansafo enti de bia meka asemi se agimifo bekoso abre ba nyansafo bekoso adi yie enye se hiafo bekoso abre na emom agimifo mom na bekoso abre obi ye hiani na adwini ye adwuma obi ye sikani na adwini ye adwuma obi wanyini ni ti mafurudwa ba oni munyansa ba obi wanyini ni ti mufurudwa ba wonyansa eti oni pe bi okita so se ye sunsun ni nyame sunsun bi adanse se yakopon ba ti ni pe bi okita nyame sunsun ti ya se Azuka ni fi soro ne bae enya asase isu ne bae eti wa wonti Azuka na se ne bompai ye den efa ho what must ye bompai fa ho Bible sa tamu Nyankopon fire Moses wo fire ni Moses de ne ye fire ni Moses Nyankopon fire no de ahyensude bi ma no sa ahyensude na eye poma eti wadifo ni biom kita poma eni wadifo ni biom kita omudin edin na beba ne bofo hu ni sa beba wo ye fire ni sei na me ko must ye wo bushia wo boye won ton wo bushia ni mu obi wure abushie ni mu twa so hu nton a wo bo ebi awu obiretu abushie mu aso na abushie mu na aso na ne kro ye wan ba ebi akwaku manu ba ya mansa ba o aso na abushie mu sa ne ba the kingdom of God wa Azuka no so ni ku e wo na abushia na chesa akoye se eye sofo bia no wo se wunya wa hyenso de se de nyame e ka che Israel fo ni se wo mo enkuma bono mfa moja ne nya wo se de be obetimi hu se ne manie no sa na yi normality obi wo na hyenso de iti Musa hyenso de na kita no eye poma iti da Moses edu wo no a wo be bo ne nyame di wo de poma na ye de bo ne nyame di ni esa ne poma no kita ni ti no soro ye de ekasae what must you soro ye de ekasae what must ye dey nti no bitimi bon pass Abraham Nyankopon Isaac nyame Jacob nyame Abraham eye nipa tiemi Abraham ye nipa ti se me ni o mienu eye nipa moja wo ne mu Abraham wawu okọ ene Abraham ni obiem ye afa na se obi wo se Paul ka se Paul anuma sam ka se Paul eye nipa Paul esabi Paul nya bofo Paul nye Nyankopon no oye lawyer but ono no be ye nyame adwuma ode ne book sam ne nyansa sam no ene be wura mu iti Paul anuma asam de bia me fa Paul anuma asam nya adwuma efisa me Paul anuma asam nya adwuma betimi aka wa hye ono sam to mi ka so asam me kura ka me fele se ka me mo bi nwale ba esa ne se nyame aka dada de ntino twa se oye den wo so no ka se me fele se akeye me Paul se onya tumi na yes akono no be ni se ba Paul no nye Nyankopon eti ne me pesa me catch my Ghana eni ni pe hwe ye nyina ne se Azuka eni di sofobia temo da me hu da Azuka ye interview etwa sofobia good da wasasi so se o sofo we ton sei sofo we firi nyame sofo we yaza Azuka nye bi da but only nko ade oni pa ba ko pe no de bi o my Ghana asofo etwa ne gu no na Ghana for dodo na entiase se eye dentia because mo na mo ban no na ne mu ntimi nkyire mu Azuka kita sunsum ye ka say obi kita sunsum a Acts 10:38 or say how God anointed Jesus Christ of Nazareth with Holy Ghost with power to go run about and do good. I say nipa bia nso ye ni so nipa bia wo sunsum oh boy enye nipa bia na o sunsum or say how God anointed Jesus of Nazareth with Holy Ghost with power. On your mom, you know, Holy Spirit and power. Nkunkruni to me. Azuka kita osa kita to me. Na adeba ko Azuka ono no ye ne say one
Azuka enipa bia de bia no sunsun no oye sunsun na pede ma no wo say nche na Azuka ko bo afode di na echi bo afode ni nyina o Bible mu ba Ghana fo asofo ayo madwene say omode omu se obi di na ntwa bo afode kura da ma Nyame da asofo binum eje Old Testament ni die binum so the New Testament na ye adwuma sofo bi a woje New Testament na wo doge ana wo reject Old Testament no me huni se wo no enye Nyamesom na wo som so obi ani ni gidie gidie ni nyina twase gidie ni nyina ye baako na gidie ni nyina ba ye baako wi a wo tie me adoma chedi guma wo do ye won sambeka fo ne ye wo teacher fo ene we di fo na me kan want to say wo ye ochire ni ahwe so chire ntwe obi ngu wo ye sambeka ni ahwe so ka wa sempe pepe the moment abese wo betwa wo nua sofo agunu mpagya da enti ene omo sority Azuka nyina mo ne din afiasa yira wo system ni mo yes if you say wo na wo se okita sunsun no wo kan ya wo tumi yo but what mean your time akotsena radio so akotsena say obi nipa na wo say no so kwa na wo ko den wo ko enti wo nyai na wo fa kan ya wo betumi aye amo man Ghana nya impact wo so na wo sori a na Azuka eye na wo kan wo asem that means wo kura wo bo Azuka di ni ko soro oh yeah wo promote di na wo promote Azuka di no ni o ma ye nyina wo promote Azuka di no ma say wi ase wo bi a sha Azuka wan kura ni Azuka wo bi a sha Azuka the angel of Azuka the great angel of Azuka the great warrior wo bi a hwe no ni nyina de say esa de say nimdia me man ni bi ninti asofo ni bi ninti no omo fe so mo say Azuka no na Nyame ye ni yiye enti de bia ba wo so na ye bo nsam adwene say wo ku Yesu ba no nmi so wo ku Yesu na ba ye fasode ma ye Kristofo oni manka wanye enti na asofo omo say Azuka na Azuka firi Nyame na ebusum bi na ye busum di no o man Ghana eskafo wo mo ni se mo pa Azuka no abrempo no so mo pa Azuka no enkrofo no wo man Ghana so mo pa Azuka into we are suffer that's also Azuka for your choice your choice what must say Nyamesom yes we so obesom I the Christian obi so no kwa soro no be so ne mala be so ne fie bo so be we obi nchichire wo ye nya be ya wonto ana ne me pesa me ka che o man Ghana na say asofo no asofo mpayefo no sofo bi okita sunsum aye Nyame sunsum okita assignment sofo bi okita sunsum aye Yakopon sunsum awo ye sofo ye difo okita assignment dwumedie bi da no so na se dwumedie no etwa se oye ansa na wafiri hoko enti se oni na two sofo ni sunsum no ono ni assignment enti ne de ne se obesei ni okita sunsum okay na just one more microphone wo mu ni sunsun wo mu ni hwe ube mu sofo bi not radio so TV so na wo twani ni sofo agu na we mfiri Nyame we badaben na wan kra ni Azuka na Azuka badaben na Azuka mfiri Nyame sa sofo oni hwe ni Azuka kitano no oni bi ni Azuka betimi aye no ono no koye na asoro begu efise odi sa sunsun no odifo ebinumo ka se bra ye papa efa ye Azuka to ne ho so ase ne ye asesan ase mo ko na nkaba ne a wo yosum no emu bi se wo na wo ben no ensesan ye bi aba ne mu ade Nyankopon oni mbiribi aya na nipa kasa o wo se Nyankopon se me Nyame me yesunsum Monsum sunsum ne kwarimu den sunsum ya ka sunsum den sunsum okay na sunsum kuresi obi so den ye nipa no o Nyame ka no so Nyame sunsum sa o se Bible say den sunsum ni sane si Elijah so no wo tuamnika sa abongo ho nje sunsum ne ba wo so sunsum ba wo so sound to me nyina ntimi nyina na say like wonye te say de enkane na wo ye no yes ne enkane na wo ye no wo be stop okay afi esiw so a wo be ye nioma abnormal because sunsum your penis wo ye ma no oh yes I just say wo ni pesu no ana wo pe no de afiri honum de sunsum ne pe no na wo ye yes na say Isaiah was a prophet edumiri bi Nyame ka kira Isaiah say omo naked enko abonten ko ka Nyame asam
just satan na sunsum na sini so sunsum no de wo pɛ no sɛ wo ondwa no ɛna sɛ wo yema no sunsum ni catch Isaiah say wo mu naked enko abonten enko ka na asam ene ya ukoye ya azuka nye bibi say eh wa bodam o mazuka nyi ne ho so ka nyame asa eh wa bodam o na bosu na bonedam na bosu na yin sei na bosu na yin sei na bosu na yin sei but Isaiah e Bible no Isaiah no amu ka Bible no Isaiah no bo naked kwa bonten e ka nyame asam na just apostle wo be ye nyame dwuma na se de bia wo de ye one way na chese usunsum no wada ana se usunsum no wani oba bi musua utie me ne wo sua ne ye frɛ no nya pɛ wo ko sua ye enti bibie ne wo hwɛ book mu ansa na wakasa ye wa asofo bebere ko om preachi om twere gu diary mu ansa na wo preachi wo se wo sua na wo twere gu diary mu ba se wo de sunsun na nam a unya do wa even one quotation pe would be break revelations and what tene okay na me what was here you was so funny brother ya san no what here obi sa Azuka say o hwe Bible mu what was say wo be cancel wo utumi wo say nipa no te wo kasa enye perem enye abrante na te wo no but oyakokore bi no kasa fa ne mu I just say we are so far e was a want sa onioma mu ubibie mu because enye sa na just obi e pe wanya wo timinya wo easy sanity here into so fo bi oni sunsun ye ne onioma nyina one way azanko a atronko a wo be kɔ ne nkyase okopam wo nya hwe firi mu da wo be kɔ no wo even wo kɔ na asɔre da mu kro on preach o na we fi ase didi obi atam okay na okɔ obi ho asɛm na we didi ne bemba bi atam na we twa na kola bi otwa obi agu na wa yesi obehwe so bo nipa no te asore da mu no mo ano ba ne nuye bi a nyame nam ne so ya honwade no na oka no wasem obeka sanata makwa no abon na ni nipa te asore da mu no mo bre oni sunsun ne hwe woni pa bi wo sunsun ne ba no so a ne honam sesa iti to bi Azuka ne tumi fu ne to na so na ni sanity odi sunsun ne nam te no ni sunsun ne pe e na twa so ye okay it's Isaiah awoye D4 ne sunsun ne sane ba ne so no sunsun se bo naked and obo naked shobi say Ezekiel D4 Ezekiel ono wa wade yo wa wade awone na yire nete onyame ka kire ne say wo yire e ba beko ba wo yire kwa hwe na wansu aye na se tama wo yire da owo mpa so ayada na ebusuafo twa ne ho ahia no ko na ko ka ma asem wo se sunsun ne ba wo se na etie itu nyame sunsun ya die bia wo ba wo so fa woni agro ono no ba wo so enya nya wo pe no no po ono na be control abrabo obetu ka se menyi wuti fa paso nka wuti Samson dia paso ka ne ti Daud dia paso ka ne ti Daud na wo de nyina yere esan yes sunsun se fa paso nka wuti sunsun yes it is sunsun ne sa no se da bi o janyame ene amanse da wo so pesam sesame kabo mu ye baako na me de edi mi ma o se di no ye friend Azuka e kire se ebimemu bofo wonya Ghana bofo ba wo ye Africa nyina bofo yes it's the 31st night no omo kasimo bia hyen komo Ghana eno se sa e so ne se mikita sunsum nti am Azuka bofo na me nam nti no ode me ko ba bia hwe bi ko start free ye Burkina wo start free Burkina hwe ne si Burkina ni okaye nyina ye den eba mu that means my Ghana ye ka se nyame som wo ye nim nyame som o magane nya Christian nation no ye nim hwe ante se wo se eyesofo bia no wo ho ma ho kwan na nyame etimi de ne honhum ni wura na wo kire wo de wo pe ana de wo pe se de be ya wo betimi aye na ama wo nso so no watimi anya din sanity ye wo ba Azuka so Azuka oni domo yes ba omo so ma bodom ebo overflow omo tuko Azuka tuko omo to Azuka to no mbe ye bi Azuka tumi ye bi bisa won se dentia Azuka ni se omo dom 200 and 300 ni bio but adie bi o mbe ye wo Ghana sasi so sofo be ye Azuka be ye se wo sofo se okita adoma chedie bi Azuka ni bi no boa se wo sofo se okita adoma chedie a bo mpa wo bitumi soro nante bo mpa ma ni fe ni hu ade bo mpa ma obi nye sika bo mpa ma kwan bie bo mpa ma nipa ho to no na wo sa sofo no wo se wo kita adoma chedie e wo Ghana
Azuka de me nim adoma chede a nyame mfa ma no mfa ma no nti udi na chi wetimi hu se on hwere ye ade kese debi if you saw the sunsum medam ti be sunsum ne ba ni obeka ne so nyina ye bi yes never knew any agro what do you be di agro e ko di sofo bi a ono no be by the Bible said and the Bible said and the Bible said na Bible said na what you know da no bi ni obeda and the Bible said what you na wa woni o ma say and the Bible said asofo no nya bi a fa mawo every day and the Bible said every day and the Bible said every day and the Bible said na what you offering na what you amane amana wa is na still da so ebre na da so esofa and then ma bebre memo bebre da no bi don wa beda and memo bebre sofo di sofa ni ade ebre ni ade wa brabom more na spiritual marriage more na yes more na ye busua pam na ade di omachi awo hia eye sofo okura tumi anye sofo bi na wetimi breki could you believe say when you say bibi so Bible mo Jacob edome ne mane bi Jacob edome na bakan nenti odome na bakan ne se na bakan kofo no ne papa yere wo ne mpaso wodome no wutimi hwase mesi ye wo sase so odome ne mane nyina hire bi mo na se ne ba Facebook ne de na se fo nyina breye na oni nipo tumi breki sa no me no eyodi for Moses ene breki sa no me no ase say adebi da oso a na se bibie wa busio mu edi wunya enye sofo ne beye enye evangelist eyedifo Israel for enam no Moses was a prophet Aaron was a priest as a reverend pastor Miriam eya sore ma penye mekuo penye at the same time was say teachings e Israel for nimo ba se bibi be ba ana bibi no mu hia omko odifo ne nchen na odifo no soko ni nyankopon ne nchen na se nyame ne so di Moses ne kasa wi na no so sanbo mo nchen ni omo be kasa eto omo nam no omo ya sofo but omo nte nyame ne nyame omo ho hwe only Moses pe what am I saying inti dom kasa tia Moses no anna Miriam ko ya de kwata anyame ko no example we ni pe bi na so wan hwe ni ase wo ni bibi na ko kasa tia sofo bi o bibi a if is sofo ni free nyame ko no susu na won so meti bi hantew yes wo ni bibi o ko kasa tia sofo na ono bibi no kita ni susu se free nyame wo kasa tia na wan hwe ni ya susu mi eframa unya boni di hey azuka yesi no wako kasunsun no woni hwe obese wabra bosisi ya na azuka na be yo ba sunsun na be den ebe yama no ohini bi o asase su bia wabrafo nokre ohini bia wabrafo na so kokko ohini na ohini ne wonko tokoba na brafo na be den sana sunsun adwumate wokoka diifo bi sunsun nipa wakan di oba on kasa ba sunsun ne di na chi bo no ho ban no omo na be ko ma no abusia enne de yatensem wo yasumpa me gidi yesa won so wati eye ebi anti se watna se na eye the great Azuka bi a waka no ho asem bi na won hyede nimu a enne se de apostle ede nsem no atu eye edwa eno no apostle we de ede nsem no ese na wafuto bi ede ma ahwefo na wo de atudwa nyame pese be catch obi a wo share too much genius ne say se obi sene wo a bompa se everade fami du kwasa na de nipa yi koye everade wona de din ma Azuka mesu everade sesa me dini se de jabes bompa ye ma everade sana jabes bompa everade sesa ne din no everade se wona de Azuka kodia mesu fami kosa ba men se no so be se no na wo se no a onkoda wo ba yira enim guase enko na be ba wo so tiambese be kacha hwefo ni nyina ne se oh my Ghana Azuka stand for love tin Azuka udi di na tam kura said denya on fa ho on ma mesewo asofo we bi da say no but on metina social media kura mo obi di nkura da de bi oba o chi o mo nko a hire o mo nko a nti wo sofo we no jai enye asofo we bi di ayira omo hwe omo ni mo ho omo di ayira because of Azuka di nam ko say ni nti omo di ayira intina pesa me ka kira ahwefo ni nyina ne se omu nyina hwe omu yi na obi kita sunsumu a
yɛntene yɛnsa wɔ no so yɛntene yɛnsa wɔ no so ai because wotene nsa no baako na watene ɛnan na aka no ɛhwɛ he na kyerɛ sɛ wa ɛna ɛhwɛ nti na kyerɛ sɛ ebu ɛbɔ ba wa na ne nyina no ɛba ababegu ɛyɛ wo so ɛbusua nkɔmɔ no yɛde besi ahanom yɛbɛto so da foforɔ ɛde amama no ntimi nyi wafide no emfiri han media ɛne ɛkua sika pa makram